أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin para jamaah yang berbahagia, selamat datang ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikrama Palembang. Hari ini Kamis 26 Jumadil Awal 1446 Hijriah bertepatan dengan 28 November 2024 Miladiah. Mari bersama kita melaksanakan salat asar berjamaah. Adapun salat berkas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustaz Muhammad Akbar Al-Anmi dan salat akan diimami oleh Al-Ustaz Haji Ruslinani. Dilanjutkan tahusan ba'da salat asar bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Ki Agus Haji Muhammad Nurdin Mansur dengan pembahasan kitab Aqidatul Awam. Untuk tertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah kiranya untuk dijaga sendiri. Dan kami himbaukan kepada para jamaah untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikrama mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Rapat lurus sab. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحية السلام الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم صل وسلم على سيدنا الله العظيم الذي لا إله إلا الله العظيم الذي لا الله العظيم الذي لا إله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الشريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد
النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار سالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام رأينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى إنك الكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العظيم إلى ربي ربنا يا معبود سبحان الله 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 الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وبكل نعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يمين وعلى كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما استغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمدا عاملا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلاة توسع بها لنا الأرزاق وتحسن بها عين الأخلاق وعلى وصحبه اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال بالقدر وتنفرج بالكرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل مد ونفس بعدد كل معلم له ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhir da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Laniyatul futu wal munur wa salahil badani wa tabatan nasu ila hadratir rasul Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azwaji wa zuriyati ahli baiti
وإلى أرواح الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والقربين والعلماء العاملين والأولياء والشهداء الصالحين ووالدنا ووالد الحاضرين ومشايخنا ومعلمنا وتلاميذنا وأمواتنا وأموات المسلمين وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح المؤسسة هذا المسجد الأقوم ومن ببنائه ومعلم به ومضافته وجماعته خصوصا إلى السلطان محمود أدارودين الأول والثاني وذريتهما وإلى حضرة سيدي العلامة الشيخ إبراهيم محمد البجوري والسيدي العلامة الشيخ محمد نوايب البدري الجابي وإلى أرواح أموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين وإلى أرواح جماعة مستعلم النور وإلى أرواح وليصلنا وإلى أرواح يتيم حماجة مساقس محمود مسجد وإلى أرواح سادتنا صوفيا وجميع لا إله من مشارق الأرض إلى مغاربها بريها أن الله يغفر لهم ويرحمهم ولدرجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأصالهم وأنوارهم وعلومهم في الدين الدنيا والآخرة أن الله يحفظنا ويسلمنا وأهلنا والدينا أزواجنا أولادنا وتلاميذنا وأصحابنا وأحبابنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا من شرك أجمعين ومن كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ومن شر الدنيا وشر الآخرة ومن فتنة الدنيا وفتنة الآخرة ومن مصيبات الدنيا ومصيبة الآخرة ومن شر الوباء والفتن والمحن ومن شر الأوجاع والأسقام والآلام والأمراض ومن شر الظالمين ومن كل أذية ومن جميع الشرور في السفر والحضر بخير ولطف وعافية بجاه خير البرية شاء لا إله من سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي روحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه جمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه جمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه جمعين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ala'i wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu fi ardihi was sama'ihi wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamu anbiya'i sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi salatan wa salaman daimaini ila yaumi liqa'ih. Allahumma salli ala nuril anwar wa sir asrar riyagil aghyar wa miftah babil yasar
سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضال. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Masjid Agung yang berbahagia, syukur alhamdulillah pada sore berbahagia ini kita kembali dapat hadir berkumpul saling bertatap muka dan kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat zahiran wa batinan. Salawat dan salam kita peruntukkan kehadiran junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para pencintanya, para pejuangnya dan sekalian umatnya sampai hari kiamat. Hadirin hadirat sekalian, kita akan melanjutkan takliman kita ini sampai kita kepada mengenai tentang kata tauhid. Tauhid asal katanya wahid. Wahid artinya satu. Tauhid mensatukan. Tauhidullah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Kalimat tauhid adalah kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ilmu yang paling afdal ilmu tauhid. Zikir yang paling afdal zikir tauhid. Afdalul zikri la ilaha illallah. Jadi zikir yang paling afdal la ilaha illallah. La ilaha illallah itu adalah zikir tauhid. Maka untuk memurnikan tauhid kita dan memantapkan iman kita, perbanyaklah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Aksiru min qawli la ilaha illallah hatta yuqal annaka majnun. Berbanyaklah engkau mengucapkan kalimat la ilaha illallah sehingga engkau dikatakan orang sudah gila. Gila atau gila berzikir. Jadi maksud dengan gila berzikir itu di mana dia berada dia nak berzikir itulah. Duduk berzikir, tegak berzikir, nguling berzikir, berjalan berzikir. Pokoknya dalam keadaan apapun dan dimanapun dia berada, dia selalu berzikir. Itu namanya gila berzikir. Yang tidak boleh ni ngilo-ilo waktu berzikir. Ngilo-ilo. Kelapa-kelupuk ya kan. Jadi kita berzikir tetap dengan adab. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jangan diputuskan. La ilaha illallah, tak boleh. La ilaha nafi, menidakkan. Illallah mengisbatkan, menetapkan. La ilaha, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Tak boleh disetop kalau la ilaha illallah. La ilaha, mati dia. La ilaha, mati. Mati apa katanya? La ilaha, mati. Artinya apa arti la ilaha? Negati Tuhan. Jadi jangan disetopkan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau memang nafas kita tak sampai, ada yang kena penyakit pernapasan, kena sakit asma, tak baca dia, tak sampai la ilaha illallah. La ilaha, la ilaha, sampai situlah. Nah, jadi kalau sampai situlah, ini bukan sengaja, dalam keadaan darurat, nyambungnya harus benar. La ilaha illallah. La ilaha
illallah. Ada yang baca la ilaha il. Mana benda hail ya? La ilaha il. Ada kata hail. Itu kan disebut la ilaha illallah. Makanya jangan di stop kecuali wong yang sakit yang tidak bisa menyambung kalimat itu. Ini ada. Jadi kalau kita memperbanyak membaca zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sebanyak-banyak la ilaha illallah, la ilaha illallah. Secara instan hati kita, pikiran kita tenang, jiwa kita tenang. Kemudian pahala yang banyak akan Allah berikan kepada kita. Kemudian iman kita bakal mantap, dan faedah yang lebih hebat lagi, kita akan merasakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Nah, ini suatu hal yang besar, merasakan Allah Subhanahu wa taala itu ada. Nah, kebanyakan kita ini dia ngaku beriman, percaya kepada Allah, tapi terkadang dalam hidup tidak merasakan Allah itu ada. Ada lagi Allah itu ada, cuma jauh. Yang lebih hebat lagi, dia mengaku beriman kepada Allah, tapi dalam sesuatu perkara dia percaya kepada yang lain selain Allah. Nah, ini kacau. Contoh yang sering terjadi, karena nak sedekahan hari Minggu, takut get turun hujan, maka dicucuklah bawang sama cabai depan rumahnya supaya hujan tidak turun. Emangnya Tuhan takut apa sama bawang cabai? Yang menurun hujan itu siapa? Allah. Yang menyetop hujan Allah. Kenapa nak tunjuk bawang cabai? Nah, kita kan nak sedekah, ada acara besok, ya minta kepada Allah, mohon kepada Allah agar pelaksanaan acara kita hari hanya itu cuaca bagus. Jadi kalau bakal hujan, minta kepada Allah, mohon ditahan dulu, selesai acara hujan turun kelas sebagai rahmat. Jadi kita minta kepada Allah. Nah, ini dia ngaku beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, tapi dia lebih percaya kepada yang lain selain Allah. Nah, ini bisa menyebabkan kesyirikan. Wal'iyazubillah. Hadirin, arti tauhid menurut bahasa ialah al-ilmu bi anna syai'a wahidun. Nah, jadi tauhid menurut bahasa al-ilmu mengetahui bi anna syai', bahwa sesuatu itu wahidun, satu. Ini menurut bahasa. At-tauhid lughatan al-ilmu bi anna syai'a wahidun, mengetahui bahwa sesuatu itu satu. Sesuatu itu satu. Itu tauhid. Sedangkan menurut istilah ta'rif atau definisi, ilmu tauhid adalah ilmun yaqtadiru bihi ala isbatil aqaidid diniyah muktasabun min adillatihal yaqiniyah. Tauhid adalah ilmu yang dapat menetapkan akidah keagamaan seseorang, muktasabun min adillatiha al-yaqiniyah, yang dicari dari dalil-dalilnya yang berdasarkan keyakinan. Nah, jadi ilmu tauhid adalah ilmu yang menetapkan akidah seseorang. Jadi untuk memantapkan akidah kita, untuk membenarkan akidah kita, jangan salah i'tiqad. Itulah kita harus belajar ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini hadirin, seluruh
mazhab. Itu yang beda itu dalam masalah furu', tapi dalam masalah tauhid sama. Tak boleh beda. Kalau ada yang beda berarti sesat. Contoh, Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa. La ilaha illallah wahdah. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, la syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Ada tak pendapat lain? Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa. Ada tak pendapat lain? Kalau ada yang kata pendapat lain, misalnya ngatakan Tuhan tu bisa dua, ini sesat dia. Bisa kafir. Wahdahu Maha Esa la syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada teman bagi Allah. Nah, siapa yang mengatakan Allah tu ada sekutu, sesat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatamul anbiya wal mursalin, la nabiyya ba'da. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup segala nabi, la nabiyya ba'da. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Kalau ada yang pendapat lain, misalnya bisa di akhir zaman Allah utus nabi lain, sesat. Nah, itu namanya akidah. Maka kita supaya benar akidah kita belajar tauhid. Supaya benar akidah kita. Jadi tauhid adalah ilmu untuk menetapkan akidah seseorang. Muktasabun min adillatil yaqtiniyah. Dan dalil-dalilnya itu dicari, dikasab berdasarkan keyakinan. Jadi kalau tahu ini harus yakin, tak boleh kita ngira-ngira. Kalau ada nanya bagaimana mengenai tentang Allah Subhanahu wa taala, kira-kira tak boleh kira-kira. Allah tu kira-kira tak boleh dikira-kira kan. Jadi ilmu tu tak boleh kira-kira kan. Yakin. Jadi tak boleh kita mengatakan lebih kurang, lebih kurang, dak kata lebih, dak kata kurang, harus tepat, sempurna. Jadi berdasarkan keyakinan, harus betul-betul yakin. Jadi kalau yakin ini 100% percaya. Kalau ada yang beda keyakinan, kalau ada yang beda keyakinan, berarti salah satunya sesat, salah satunya kafir, salah satunya masuk neraka. Tadi yang contoh tadi, Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir, la nabiyya ba'da. Tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Ada tak pendapat lain? Pendapat kita Nabi Muhammad Nabi yang terakhir, tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Ada tak pendapat lain? Kalau ada orang punya pendapat lain mengatakan sebaliknya, sesat, kafir dia. Jadi kalau wong salah ibadat itu masih toleransi, salah ibadat. Bisa dikodok, bisa belum masuk waktu solat, kalau dia solat kodok aja. Sangkalah sudah jam 1 nih, rupanya baru jam 11, dia tidur. Jam 1 langsung solat tu, solat zuhur. Padahal baru jam 11. Sah tak solatnya? Tidak sah. Tahu-tahu azan, dia fikir ini mungkin azan asar, rupanya azan zuhur. Macam mana aku solat ini tadi? Ya sudah, tidak masalah, solat lagi. Dari segi ibadat. Tapi kalau dalam segi etikot tak boleh kita salah pemahaman. Hati-hati ni. Ngapalah rezeki rumah kita ni cak sengkil, ngapalah banyak yang sakit di rumah, ada apalah, ngapalah. Oh yo, mungkin keris peninggalan buyut ini tak kita urus. Akhirnya keris tu dijaga, dihormati. Jadi kualat sisi rumah itu gara-gara tidak ngurus keris. Tapi Al-Quran yang ada di rumah dia tidak pernah dia baca, tak pernah dia khawatir, tak pernah dia takut kualat. Kalau nak kualat dia Al-Quran itu
Al-Quran misalnya di bawah meja, di tumpukan dengan majalah, dengan buku-buku lain. Itu yang tidak benar. Ya, kalau kita nak nyimpan keris boleh tak? Ya boleh, nyimpan. Kita senang koleksi dengan keris. Apa-apa. Boleh kita mandikan, ya boleh. Boleh injak wangi, ya boleh. Tapi kita tidak beranggapan keris ini dan sesuatu yang lain dapat mendatangkan manfaat dan dapat menolak bala atau menolak kejahatan. Sebab yang mendatangkan kebaikan hanyalah Allah, dan satu-satunya yang dapat menolak segala kejahatan pun hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jad minkal jad. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang dapat menahan apa yang kau beri. Kalau Allah nak memberi sesuatu kepada kita, walaupun manusia dibantu oleh jin sedunia ini untuk menahan itu, tidak bisa. Pasti sampai sama kita. Kalau itu sudah Allah takdirkan untuk kita. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada dapat memberi apa yang Allah tahan. Kalau Allah menahan kita dari sesuatu itu, walaupun seluruh makhluk sedunia ini membawakan itu, tak bisa sampai dengan kita. Wala radda lima qadaita, dan tidak ada yang dapat menolak segala takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak bisa. Jadi kita ini berjalan hidup ini menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hadirin, jadi ilmu tauhid adalah ilmu untuk menetapkan akidah keagamaan seseorang yang dicari dalil-dalilnya yang berdasarkan keyakinan. Nah, dalil-dalil dalam ilmu tauhid ini itu ada dua. Ada dalil naqli, ada dalil akli. Dalil naqli dari Al-Quran dan dalil akli dari akal manusia. Nah, jadi dalil naqli Al-Quran, dalil akli akal. Nah, coba ada ini. Kita lebih yang mana yang kita dulu kan di dalam hal menentukan sesuatu, pakai akal dulu baru dibenarkan oleh Al-Quran, atau pakai Al-Quran dulu baru dibenarkan oleh akal? Yang mana? Pakai akal dulu baru dibenarkan oleh Al-Quran, atau Al-Quran dulu baru dibenarkan oleh akal? Yang mana? Akal yang dibenarkan oleh Al-Quran, atau Al-Quran yang dibenarkan oleh akal? Nah, ini kan jangan bingung itu. Akal yang dibenarkan oleh Al-Quran. Akal dulu suruh pikir. Pikir. Nah, kaget baru dibenarkan oleh Al-Quran. Oh iya, contoh. Cak manalah alam ini? Apakah bisa alam ini terjadi dengan sendirinya? Tahu-tahu ada alam ini, ada dunia ini, bisa tak? Tak mungkin lah. Contohnya meja ini lah, meja ini tak mungkin kan ada tahu-tahu ada meja. Pasti meja ini dibuat. Ada tukangnya, ada yang bikinnya. Cak itu juga alam ini, dunia ini, kita ni berarti ada yang membikinnya, pasti ada yang membikinnya. Siapa lah yang membikinnya? Sebab tak mungkin alam ini dan seluruh yang ada di alam ini terjadi atau ada dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakannya. Nah, itu akal kita. Lalu Allah benarkan, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara langit dan bumi itu. Nah, jadi akal kita itu, kita berpikir dibenarkan oleh Al-Quran. Jangan Al-Quran dibacakan baru diakali. Nah, ini yang gawat ini. Masuk akalnya tak? Masuk akal itu diterimanya Al-Quran. Kalau tak masuk akal ditolak. Nah, usaha nih. Jadi seolah-olah akal kita lebih hebat dari Al-Quran. Padahal apalah akal kita nih. Itu ada. Jadi perhatikan, jadi akal dulu
yang berpikir baru dibenarkan oleh Al-Quran. Bukan Al-Quran dulu dibacakan, setelah itu baru kita masuk ke nakal. Jangan. Jadi jangan salah penempatan. InsyaAllah nanti kita lanjutkan lagi ke yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tamla'u biha qulubana nuran wa salahan wa surura wa tarzuqna biha rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan midrara wa ala alihi wa sahbihi wa sallam adada kulli syai'. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma dfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf wal mukhtalifa wa syada'id wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina Indonesia wa falimang darussalam khassah wa min buldan muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.